Da li znate da jedna planeta i jedan krater na mjesecu nose ime po našem slavnom naučniku? Da li znate da je bio jedan od osnivača NASA? Njegov lik ćete naći na kovanici od 20 dinara iz 2012. godine. Na njegov rođendan 9. oktobra 2011. godine Google mu simbolično posvećuje početnu stranicu. UNESCO je proglasio 2015. godinom Pupina kao utemeljivača prenosa radiotalasa na velike daljine, čime je započeo eru radija i današnje bežične komunikacije. Ostanite uz ovaj video jer ćete možda saznati mnoge stvari koje niste znali o ovom velikanu. Most koji spaja Beograd i Banat nazvan je Pupinov most. U Novom Sadu je postavljen spomenik Mihajlu Pupinu. Mihajlo Pupin je jedan od najvećih srpskih naučnika i utemeljivač moderne elektrotehnike, no on nije doprinio samo svijetu svojim velikim otkrićima, već je, iako je to manje poznato, uradio mnogo za srpski narod. Kada se posle Prvog svjetskog rata odlučivalo o granicama Kraljevine SHS, Pupin je američkom predsjedniku dostavio memorandum sa naznačenim istorijskim i etničkim karakteristikama graničnih područja i na taj način spriječio realizaciju Londonskog ugovora saveznika sa Italijom, po kom je Italija trebalo da dobije Istru i Dalmaciju. Sa druge strane, Rumunija je imala sklopljen ugovor sa saveznicima o prisvajanju zapadnog Banata Rumuniji. Pupin o tome piše: Tu pokrajinu su tražili Rumuni, no oni nisu mogli pobiti činjenicu da je stanovništvo Banata srpsko. Predsjednik Wilson i gospodin Lansing poznavali su me lično, pa kad su od jugoslovenskih delegata doznali da sam ja rodom Banaćanin, rumunski razlozi izgubili su mnogo od svoje ubedljivosti. U znak zahvalnosti Mihajlo Pupin je 1921. godine proglašen za počasnog građanina Velikog Bečkereka, današnji Zrenjanin. U jednom od dokumenata sa ove konferencije bilo je potrebno da se Pupin potpiše i napiše svoje zanimanje. Potpisuje se kao Mihajlo i Dvorski Pupin, zanimanje zemljoradnik. Radio je kao profesor na Columbia univerzitetu. 4 njegova studenta su dobila Nobelove nagrade. U njegovu čast, Columbia univerzitet zgradu departmana za fiziku na Manhattanu naziva Pupinova laboratorija. 10 naučnika iz ove laboratorije je dobilo Nobelovu nagradu. Krajem 19. vijeka Wilhelm Conrad Röntgen je otkrio X zrake, kasnije nazvane rentgenski zraci. Par godina kasnije Pupin pronalazi metodu rentgenskog snimanja. Za pravljenje rentgenskog snimka Pupinovom metodom bilo je potrebno nekoliko minuta. Njegovo najznačajnije naučno otkriće je predstavljalo rješenje problema telefonskog prenosa na velike daljine. Kalemovi koji su se koristili u ovom rješenju nazvani su Pupinovi kalemovi, a proces uključenja kalema u strujno kolo je nazvan pupinizacija. Ovaj pronalazak je omogućio telefonske razgovore na velikoj udaljenosti. Pravo da koriste ovo Pupinovo otkriće otkupile su i svjetske telefonske kompanije, što mu je donijelo veliko bogatstvo. Pupinovi kalemovi se koriste i danas u mobilnim radioantenama. Ideju za patent o električnim rezonatorima koji su omogućili da se na istoj liniji prenosi više poruka u oba pravca, Pupin je nazvao električno usaglašavanje. Ovaj izraz je usvojen u elektrotehnici i koristi se i danas. Ono što je manje poznato je da ideju za ovaj patent i izraz usaglašavanje Pupin dobio prisjećajući se srpskih gajdaša u rodnom Idvoru. Svi ovi patenti mu donose bogatstvo koje se u današnjim dolarima mjeri milijardama. Mihajlo Pupin je bio predsjednik Instituta radioinženjera, Američkog instituta inženjera elektrotehnike, Američkog udruženja za unapređenje nauke i svih ovih ostalih. Pored toga, bio je osnivač i što je kasnije postalo NASA. Dobitnik je također i 9 medalja. Mihajlo Pupin je bio doktor nauka na Columbia univerzitetu, John Hopkins univerzitetu, Princeton univerzitetu i na još mnogim drugim. Bio je doktor nauka Univerziteta u Pragu i Beogradskog univerziteta. Nakon što je dobio počasni doktorat Univerziteta u Beogradu, Pupin piše profesoru Miljaniću:
Dragi prijatelju, stigla mi je diploma koja svjedoči da sam počasni doktor tehničkih nauka Beogradskog univerziteta. Ona mi se izvanredno dopada, naročito jedan izraz u njoj koji kaže da je moj naučni i tehnički rad mnogo doprineo za moralni prestiž moje zahvalne domovine. Moralni prestiž zahvalne domovine mnogo mi je dragoceniji nego sve drugo na svetu. O svom životu piše u autobiografiji Od pašnjaka do naučenjaka. Za ovo djelo dobija Pulitzerovu nagradu. Pupinova autobiografija je uvrštena na spisak obavezne lektire u Sjedinjenim Američkim Državama u osnovnim školama, a izučavala se i na fakultetima u jedinicama vojske Sjedinjenih Američkih Država. Prvi prevod ove knjige na srpski jezik je objavljen 1929. godine, a za to se zalagao Miloš Crnjanski, koji piše i predgovor. U drugom prevodu, štampanom 1979. godine, namjerno je izostavljen predgovor Crnjanskog i dio knjige u kom Pupin piše o Svetom Savi koji je otvorio oči srpskom narodu. Pred početak Prvog svjetskog rata, u julu 1914. godine, u Njujorku je osnovana Srpska narodna odbrana u Americi. Prvi predsjednik je bio Mihajlo Pupin. Pored prikupljanja novčane i robne pomoći, Srpska narodna odbrana je radila i na slanju dobrovoljaca na Solunski front. Do kraja rata iz Amerike je otišlo 20.000 srpskih dobrovoljaca. Radi poređenja, u proboju Solunskog fronta učestvovalo je 60.000 vojnika. Upravljanje ovom organizacijom u toku Drugog svjetskog rata preuzima Jovan Dučić, srpski pjesnik i diplomata. Pored toga, na Pupinovu inicijativu Kolumbija univerzitet šalje studentsku ekspediciju od 26 Srba i 23 Amerikanca u Srbiju 1915. godine. Ovi američki studenti su bili djeca bogatih američkih porodica. Pupin ih šalje u Srbiju sa 25 Fordovih vozila kako bi im olakšao kretanje i kako bi mogli da dostavljaju pomoć udovicama sa djecom. Pored toga, Pupin poziva ove studente da šalju pisma nazad u Ameriku svojim roditeljima, a New York Times 1915. godine objavljuje segmente ovih pisama i upoznaje američku javnost sa teškoćama srpskog naroda na okupiranim teritorijama. Kako bi bilo nabavljeno oružje i druga oprema za srpsku vojsku na Solunskom frontu pred juriš na Kajmakčalan, Pupin je založio svoju cjelokupnu imovinu kao garanciju američkim trgovcima oružja da će njihovi računi biti isplaćeni. Da li je dovoljno da se založi sve što ja imam? Jeste, ali ti ćeš sigurno propasti. Ako propadne Srbija, nek propadnem i ja. 1917. godine okuplja grupu naučnika koji su radili na patentu za otkrivanje podmornica. Ovaj patent je omogućio američkoj vojsci da uđe u Prvi svjetski rat, jer su bili u mogućnosti da lociraju njemačke podmornice u Atlantskom okeanu. U isto vrijeme, 1917. godine, Pupin finansira, a vladika Nikolaj Velimirović pomaže pisanje monografije o ugroženim srpskim manastirima na Balkanu, koju piše najpoznatiji engleski arhitekta 19. vijeka Thomas Graham Jackson. Ovu knjigu o srpskoj kulturnoj baštini koja je napadnuta i oštećena, Pupin šalje svim diplomatama u svijetu kako bi ih upoznao sa srpskom kulturom. Po prijemu ove knjige jedan Britanac piše: šta mislite u šta bismo mi danas gledali da nisu Turci i Austro-Ugari napadali ovo blago? Ali ja znam da čitav zapadni svijet koji poštuje slobodu i pravdu može biti samo zahvalan, može biti samo oduševljen. I pozdravljam dan koji će uskoro svanuti kada će ovaj narod vidjeti svoju slobodu. 1919. godine se upoznaju Mihajlo Pupin i Živojin Mišić. Tom prilikom Pupin kaže da mu je čast što upoznaje najvećeg srpskog ratnika i generala, na šta Mišić odgovara: vi ste mnogo veći ratnik od mene. I u ratu i u miru vi ste najveći ratnik koga je Srbija ikada imala. Nakon prodaje patenta za kalemove počinje svoj dobrotvorni rad. Prvobitni plan je bio 2/3 za Srbiju, 1/3 za Crnu Goru. Kasnije svoj dobrotvorni rad dijeli u 3 fondacije: za podršku kulturi, za pomoć studentima, podijelio je više od 20.000 školskih stipendija i za podršku privrednom razvoju.
Ovo su samo neke od preko 1000 organizacija kojima je Pupin pomagao. 1925. godine je dao sredstva za zvono oslobođenja Makedonije, tada najveće zvono na Balkanu, teško 2300 kg, koje je postavljeno u crkvi Svetog Klimenta u Ohridu. Na zvonu je na srpskom jeziku izliven natpis koji i danas stoji: Mihajlo Pupin, profesor Kolumbijskog univerziteta u Americi. Božanski zvuci, raznesite slavu palih junaka i potomstvu pričajte o njihovim velikim djelima. Za pale heroje na Kajmakčalanu 1921. godine. Pored toga, donirao je novac za izgradnju škola i zvonika u mnogim mjestima u Makedoniji. Donirao je zvono na spomen kapeli poginulim div junacima na Kajmakčalanu. Pupin je uz savjetovanje sa Urošem Predićem i Pajom Jovanovićem otkupljivao mnoga umjetnička djela kako bi sačuvao kulturno nasljeđe srpskog naroda i pomagao srpskim umjetnicima. Ova zbirka umjetničkih djela danas se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu i predstavlja najveći legat koji je pojedinac poklonio muzeju. Prve slike koje je otkupio bile su slike Uroša Predića, Hercegovački bjegunci i siroče na majčinom grobu. Nakon odlaska u Ameriku, 5 godina provodi radeći fizičke poslove i pripremajući se za fakultet. U jednom od razgovora iz tog perioda, koji navodi u svojoj autobiografiji, Pupin govori o srpskom stajalištu. Onda vi ne nameravate da postanete Amerikanac? Ne, odgovorio sam i posle malo oklevanja dodao. Pobjegao sam sa vojne granice zato što su carevi te zemlje htjeli da me pomađare. Iz Praga sam pobjegao jer sam se protivio austrijskom germanizmu, pobeći ću i iz Delaware City ako se od mene očekuje. Kako je rekla vaša dobra majka, da odbacim svoje srpske nazore i postanem Amerikanac. Moji srpski nazori su moja majka, moje rodno mesto, moja srpska pravoslavna crkva i moj srpski jezik. Ko od mene očekuje da se odreknem svojih srpskih nazora, to je isto kao da mi oduzima život. Saznanje o našim tradicijama i naša duboka vera u njih stvarala je u nama osjećanje nadmoćnosti nad ljudima koji su lutali unaokolo bez tradicije i bez ičega što bi ih vezivalo za jedno određeno mesto.